Hello guys, muratag na akong tao ron kay nakaligo tagamay. Na sumibra. Nebra diha. Karon muratag tao tanawon. Mama, what are you doing? Say hi. She just farted. What? Mama, what are you doing? I'm filming you. Mama. What? Look at me. Ginagawa mo. Iyo. I left the Yan ang batang malungkot ngayon. Ayaw niya magsalita. Ayaw niya daw ngayon magsalita. Bakit kaya ayaw niya ngayon magsalita? Wala daw siyang boses. Oh, ayaw daw niya magsalita. Sakay, gusto ano niya? Ano naman, di ba siya magtingog? Ginagawa mo. Kapugin lang yung bata. What's wrong with you? Dad said to shut my mouth. Oh, that's it to shut your mouth. Yeah. Because you're too noisy, I guess. You're so very saba. I'm not Saba. You are saba. You are very saba, that's why. You talk all the time. Yeah? What? Oh my. You can do that? What? You're very flexible. What? You can do your foot like that? Yeah. Oh my. Zach is very baho right there. Baho man siya nga bata. Wala lang guys, wala kami magawa ngayon. Tapos na kami manood ng movie. There, nood kami ng movie. Tapos tahimik na kami. Tahimik na ang buong, buong paligid. Charot. So what are you doing there, Zach? Ano kayong ginagawa ni Zach dyan? What are you doing there? What are you doing? Uy, what are you doing? Where are your foot? Where are your foot? Where are your gun? Smuggle. Because the gun is cold. Where are your foot? Macarena. Laura, what are you doing, sir? Come here, say hi to my vlog. Macarena. Hello. Ganito kami sa bahay, guys. Ganyan siya pag nakainom ng coke. Macarena. Saan man siya? Uy, what are you doing, Zach? There's my flowers. A few moments later. They're looking at stars right there. You gotta turn the light off. They're doing something. They're looking the stars. We're going to look for the moon. I can't see a goddamn thing. It's not working. It's cold. It's very cold outside. And the boys are not cold. Hindi sila nilalamig, guys. Magtilisap sila, manood sila ng stars. So, kani, na ako ipakita sa inyo. Spam rest. So, may manawag spam rest. So, kani, na ako ipakita. Kani siya, bulak ni sa patay. Oh no! Bulak ni siya sa kadtong ako mother-in-law namatay na. So, mo ni iyang bulak, mo ni iyang giveaways na pa, buhi pa. Ako ni siyang giampingan niya. Very humot. Butan ako Victoria's Secret ang nara. Kita ninyo? Muna siya. Mauni siya ang buwak. White roses ni siya, guys. White roses, very humot. Unya na ako'y kane, pangpaswerte. Bamboo. Iwa na tubig. Kani, bamboo. Kani, cactus. Hala na, hala. Hala, napatay naman dahil eh. Hala, napatay ba? Oh no! Napatay. Nga napatay man eh. Nasubraan og tubig. Nga napatay man eh. Nga nalata man eh. Agoy. Agoy. Walay forever. Namatay. Tagkuan na ba ni? Tag $20. Isa kalibo, guys.
Namatay. Kaluoy. Saan pa nato nga namatay man. Kani siya, na forever, dugay na ni. Kani pod. Hinatag ni siya. Hinatag ni Inday Bisdak. Kani pod. Murag, ay tawag mo kamatay. Nganong namatay man na? Kasayang ani, oy, namatay. Wa naman yun siya. Wa naman ay pag-asa yun. Mabuhi pa baka ni, no? Ako daw ng putlan, be. Putlan na to. Ngano man na? Ngano man eh? Oh, namatay. What's wrong with you? Why are you namatayers? Why namatay you? Bakit you namatay? My goodness. Kani, mga halaman ko. So, muna ako'y buwak itong Valentine. NANI? Ano siya? Na ay, kani, lime. Nako'y lime. Thank you for watching, guys. Please subscribe and like and leave any notifications below.